Ukertong ka United Democratic Party na soyong constituency uba sensar ku parling do ulapan pau bo maheh jong uba HDR ling do ulakren maya lupa haswa bo unklat no nakani kasla perthai bat IT ru ki kam hau habakren hakajelang penbena tiket ke UDP na soyong uba sensar ku parling do ulapan pau bahaman lai ki jelang menyelap election umaheh HDR ujupan pau sigi pai ba balada kimyo kalat banya kendu uba HDR ya kendu tang yau pup Henry kalabyang pat kanu karai ke bausim kelade karai jonga Malaya dekat di maheh kumuta unong kersan jongi bagi lai penkre yang kam yang election raja la pulai naru musim senam upanai April Bad maheh long iyanga bapuk Nyenya terai sitam Bad darajam mga Ngansa khot kajingela paitba Bad hagatar sengi Nganda kerku kerdo ipi Bad nasa declare ipi kum ukurtam Upanyale yaga election MDC Halo hagatar anong rim Balik pembela bayir kan lang berikut maheh bahap bagi sedang no ya kakam wilayah bar kunjuru ya kasoyo konstitusi lai pia si pawa si kilo apapun dipedi maheh bar yang lai pet ya kan kasoyo area bar khatratli ki polling station Soyong area, ngapat kumu presiden jaga Soyong area, buat giveaway di police station, ila IT banpet yang ngarang engkau, ngarang mud balai ile umni, aslo lese hamno karatane, kadang peta kajengkeli, buat habis syam, di meeting apa circle. Apa ke area, apa ke primary unit, lagi sampai prepare. Bila jual ni kentin, damu kendu yang kendu kan yang bawa bro, kelapian. Bad ilawang, haman lagi meeting group jaga circle. Kanu karai bersih bawa kedai karai bersih mga. Bad kunjur meeting pakado polling boy. Bila aku pergi melihat no Shillong Mail, bah kipai bapa kendu yang kendu bet ya bapuk, bat kendu karai bersih bapuk, karai bersih manga. Kendai dah kelar mai, ngasus tu, dilesi dalam nak krem nak bor play ne ikrem maya pada phaidin aslo komoi maheh ila IT ikam ibobon hanga masukya masudap kumesir kami kong ngatrum rementa masupu play ulapan krem Kanang ipi ye maheh nam ong syu bodai kan pini jangan dari lalu parlok apor bayi turu imam kendu yang itu phone yang step kum tahu student ini step la phone menen piwan chelo pile kumno damyo yang iPhone itu babol lah mga Mending berpopiwan seno. Ikwa pen bangi netre sitom. Ba ikwa palat banjot hauni war aja apply general election. Isu benar di imaheh anami pi kumulakren naswa dengan diberi pusaka. Ubriu sirkulangu
still melarai, ngaru ngano ipi, nangne kesni syakmat, nganmu but still melarai, ngan rice cabinet. Kimla shu, dah anu gania, bui kalian, atau kepoa. Beglai kata kalaya, beglai tur, pagi laya preston, na kalian kayin, na kalian jupi, kina kikam bat unjuru na kalian jupi paipa, bat nila sakhi, ya kata ralihi, kecil bor paipa terusni, bat maheru kata terusni orang scan, ilau ba ngayele election na arpustan laipos nam ngapa jui ke jibut puat katni dene ya kadang menang epi kini giwe giang ngam ke tho dan re kimdon nya sudah gawe kiom ba maheh ila tunan ni nakalian ngunjungi ke parti nakalian kaye isibu tang na kajingduay Andre Ustad mantau permis dan dapat samla tinggal penuh berita samla pelat ini dipikar memang dah kapor jemut perkat mereka klik kerana ya kan memang dah kapor lipir Ini kamu lalit, nakalian circle keleng. Ban persutu, ban penitu, nakajam kekamram ngaile nakalian kapati, amal lagi area ngaile, ban penitu you candidate lepatumai, bala persyaru, bau kagawai kalian, kelasam penuh, bagi masuk kagawai, kanun kania. Rasa pembit ini bagi lalai jeso parti NPP. Nganu persyasyu terakhir lagi syai ada keren di persatuan rombak ini. Lagi syai yang mentah. Ni kawalet jeso re bagi parti NPP. Ni let bentau. Ni kesorkan sendoklan coalition government MDA 2. Nganu NPP. Bagi nakalian ke circle ngalet, mempercaya keleng amal lagi area. Ban mentah asan lagi mal lagi primary unit, sub unit. Nanong ipi radeng kadang kapor, kadang syah kapor, dong mal katliwi ru ngan rumlut. Nanong ipi ru ba kapor padang doni maheh, la lengut syaman lagi jaka. Bagi hakilong ye, bilarong, kalau dan jadi te pulang. Ya dan kibas ye, kalau si dan syu maheh, jika tu jadi te pulang jadi pi maheh, pi syaptin, mano pak, dan pet yaka. Mano yo pi, kalau si, mau pi syaptin kata, ngaman yo pi, ketu jadi te pulang jadi pi, ngaman wan si ye, pentip yaka. Ngan pendaplut ya kah? Ngan bersama pendaplut ya kah? Nanti berporu, nanti ipi, maheh, kumpul sedang, ya kah? Awak nais pak prapopra. Ngaru kanang ipi, ngaru dan sedang manta araja arpulai. Ngadang ngaru hamal kalian. Henry ngarais kem, banyak rombak bet, nomor i, kecik i, kecik pi, paipa, jam soyong konstruksi. Pi i demi maheh.
Menta to ayam kata kecingit dengaru. Dengannya kata kecingit dengaru. Maheh iit ya pi. Manang ya pi nga kecingit ya pi arsya. But ngaka meeting hapoling koy. Imaheh lakran kintin. Nasukun mo ikran niya na. Teradung Muslim dengan hadir dalam kelas ini ngapet itu video. Irong omdom subai, omdom pisah, bantir, jika cingin jom paipa. But ada dan unu upasyat kelah, jika cingin jom paipa de ingkong Shillong. Kumwaklah keren, anong ipi kayin, bag nami narsnam kurtabat, bag kayin, kabla ay sa jengjakri, ipi paipa jaki abusam naipos nem, ngaru nganong syakala ipi. Nakwa pulang perkara sama jai bendriu. Satu kapur para discuss imaheh. Bakran sekarang kata ada DD, Direction of Development satu kapur pada yakin bahas direction. Nakwa pulang yakin bermaheh mai sekarang pupi kata. Kerana minta orang ipi, apa kerana ni, dah kadai kenuru kerana sah orang ipi. Minta orang ipi. Nakwa kepiye pareng. I personally feel that we are losing out in many ways. The last 5 years has been a dry spell in terms of development. There is a pause, there is a switch, there is a shift in the direction in terms of development in our state. And the same goes for my constituency. Anong ipiga perkelaan ni tin syaktin kasih uknam jong karoi kapar ulapai syawe kung kinang may tumak jong dengan jelas ringkat hadir upai ba kinang soyong kipenjob yana ngantri lang begini emali bangi ipen pai utau knam jogoroi kapa shani kata kabri hindu terak jogi kalau ini kintin kau penong ipi begitu ki umat ki jogi bagi baca kapore akhlak nai maheh bah kasni bah election commission klarai katarik bentuk buat pada kasni nyobut itu ki umat ki dongi ngin perkawana sya umawallah bat habakut kumukan dia tu batumai ngan pendap na jo kamram ngan pa kata ka cikasyan nabi to ai ta ti kadiang ti kaman to ai kata ka cikasyan yang bukan job don puram ai kata kacang kesal kepada nadu donut mesir kejumpi. Boleh kesal nadu donut mesir kejumpi. Maka bor pisaru kenumio bandru hai tiwi kejumpi. Tile kuta. Tang ini ketin ngin persajam pendian ngiri kepakira parakti banginau. Ha kabong. Ha kabong. Ha kabong. Nakaliang kupa jong ba sensyar kupar ula yang lang hakaju kerensan nakabentau kun wal simti kakam jong maheh bat ubaladei ukertong ka UDP banyakun na soyong. Tigi kung ngayon kasam maplagi jingka dong kababur. Tibabur nang yang dirambak wan atau kemet pergi kita nang ni. Kilelang ai kilai pisah mo kata-kata. Kiwa mano mami bujli. Nah, kajaka jong maheh mano man simti bat mabi bujli.
Nilepan map, nipadaan ng subhase, ay por, yung isipor, hadu ang nila ng septur dan burom, yung masak, yung kilom. Ang daladap-tep, yung kilom punta, toong no, si mano, bandi bujli, hakajaka, jong maheh, yung subhase, ako nadap si tayo. Ang daladap si tayo, kilayawan biyang, kilirang baro, bat. Kilayawang tangi nila kuno. Hadir ke tangi pendet, nilai syong lang inya, uhep, kikun jeng mehe baru, mga tatumi baru ni pun jongi waktu bukan nilai kering, nilai keling, nilai bertau hantang ngkonya nilai kuno, nilai keren kuno. Inya ada pelar ketin kejongi dan mesin terus kokia. Iyong ba ibahe, ibukat ikenum bahe, ibahe naru bidang non. Iyong buat sasimti na din jang ubay wakub. Iyong ang gonda ubay kanang haban bahat ilaktin. Tuloy bahe ilakren. Wang wakub sasimti yang likakam na din jang hagajing sisya ikenum. Ilayang baro sistem na tugan sistem upnay April. Kanyat hagajing kambas election nakabenta. Jang ketika election tugan sistem apply benta. Henry poy berkat kata jing alam ke joki kan poy penban hagabai ni sistem nanti baru hakan simti kali benta ada jing long kumni kumami long nama kata po ki perlok ri kali por ko benta ni kum ke ye kesem ni dak ke muslim jong jing sotia inya ye kata bahasa dekti nak li yung por jama iduai yong to nang long kumrong yo he nang tray nang pek iki beduk iki besuk iki rangli iki juki nang tray kapahan ka benta ka konstitusi badya keri ke jat benriu bahkan im ka kerteng kan sa kanam jong ibahe kata kalau pelong yangi mengindon preng jinge kalau pelong yangi mengindap sisa ka mesin kuno nginle ha jing sisa ngi kum ye kasam ngimpak don ngimpak long prepare ngimpak long ready badong bau pun jongi ulmi mansiem yang kali ka benta Banyak election, habis sisa ikenum yang ngilap pendet, yang ada lajok mga MLA, hal di sistem baru sistem ngejat resitom, lasem sistem MDC dengan penjara yupok yang muta. Tapi jipun keren kejongi kalau pengisai yang cua hadir ke mereka MLA, hadre minta kapor ipan, hakabau haban yang ban simti kan yang ini ketak. Nama kata aku diperlok ke iya jadi kapor komta. Ngigum ke iya ngidap apreng kelengo ngisa apreng kejindum. Pemim baru udang ka yang ite. Nyimpala penlek da kuno nilai perkat sani ha nyo hatu. Kani keja iu kumnekan. Ngala perkat nadu oba kapor udang rip ngupur jongikan. Nadu udang dan saus nem duna. Mila pa school yo ugiku ha boarding school. Kapag jura pa niya kandu mano katway snem musyong hanta ako ka school hanta daladep hanta lapak muli ko army school daladep balik college sa sena naman adin kata lapak muli no yus ko Delhi adin muli to lahanya IAS unalawan nanti ulah pendek ya master degree ako dewu ako university at Shillong ngin sila ko berkat baka tagakertan ko puli kacinan ci start ko layo mengikut kikimiki pagi ay nginang perhat un kersyanya kajir un kersyanya ngi unyo mentray di kam sorkar mentray di kam company ni kibukun di bawah mentray benseng tentang kita imat idei mengikum kajir ngilang perkrek tentang mentray jopi buat soyong konstitusi nama ketangi kum kajir ngirai ngiyong kani kamunya yung dipun jongi ya jinang diksta ya renyeng renyok baro nyirai kum gaji manom ya kani ya yung pun nyinai no sapi ipagba do kasoyong konstitusi kan sapi pagi belum kam yung kan nginum benur ni kum gaji nginum benur ya lade wa ngi penang kesta ku kan ni henre nyinai pun train na kamata ka jopi banayu pun train na kamata jopi kasyong habibat kan menta Kopinle kumno kan ladani kum gaji ngilaan biru biabana ya jing tersyap ke joki kan bopin job yo pula benbot din iki kam bekenum ila tray ya kini bisnam before kita lek baro handai lebih biru mai ya jing tersyap biru tray sitom kalau le baro kita ke ngin ai sabi ada tips kan
Ngilaya je kini atayo agi jakaju konsulsi baru koi konsulsi bantu syai ki pun diliang dibenta ni jing sen hem ke dalu to mesim ki joki bebiong da mon soba ngin kersan da jing ngin penjob da jing somlang ngin ayo bat kata ko pi rai abang let syai ki bro nyokri area ki biong ba ngin penjob ten prom yo bapuk hakanam kaburom ngin penjot purom haka kerteng ban im ka kerteng sa kanam ye maheh Atiar biong punta baro tina kata penjot ni diangut penjot ni diangut ini jingala kubur bahkan wangken haka nega konstitusi ke jongiken abang ilaya punta nak punta jing kedom mobile sino je kendet dei pihak wa penyayam yang sesisi dan dadap nyong ngebut dunia wa nama kata mi nani traisikom Asia Malaysia ten menginyo yang jingjot kemudian burong menginyo untuk masyarakat teman hakadir konsulsi kejongi hadir mengilai pergi kecile kecil tenju penbang dua yang mat mulai unyarap yang ikan menginyo sisa ten yang tak jingjot dan burong anda ada kepor anda announce yang election anda ada test yang kebut anda nyau yang kebut ngin ya syak teman sesisin kum kesoyong konstitusi